Haga Ialehkai first T20 happening ke England Persia ke India. Haga nega Ialehkai ki Ialehkai jongkari India kila khor ke nam job. Hadin bagilala aban Pynliem sok ya ki Ialehkai jongkari England da kendai penyau runs. Badhaga nega Ialehkai ka mandhana kabari ka captain jongkari India kalala aban kamai ya ka spa runs. Bad kanega dairu ka spa runs banengkong jong ka mandhana haga Ialehkai T20 international. Haga Ialehkai Euro Under 21 Championship Final happening ke England Persia ke Germany. Haga nega Ialehkai ke England kalayo bat pengki jar nengkong tang haga minit ke basan lengbau Elliot. Bad haga minit ke ba ar peusau ke England kalayo biang mencap ya ke gol ke ba ar lengbau Hutchinson. Henry Hashwa ban kod ke kela step kata haga minit ke basau peusan plus iway ke Germany kalayo ban tap ya ke gol ke ba nengkong lengbau Nilsson. Badhaga minit ke ban riu peway ke Germany kalayo biang mencap ya ke gol peniak lengbau Paul Nibel. Baleng bagan ga gol baro artli ki Kynhun ki khai tamar ar gol had bokot ka kendai permanent balaha ban penjalan ya ka Ialehkai siaga extra time ka balai permanent batang maria sedang ka extra time kata ha ka minit ka kendai peu ar ka England kalayo ban tap ya ka gol pentam lengbau Jonathan Rowe badele magne ka gol ka England kalala ban Pynliem ya ka Germany hadu bokot ka Ialehkai ka balane hadu shispa ar permanent dalai la ar. Baleng bagan ngejing job ka England kalayo banra ya ka nam ladu jongga Euro Under 21 Championship mentau snem arah jar ar peusan. Haga Ialehkai FIFA Club World Cup round 16 happening ka Palmeiras Persia ka Botafogo bad baro artli club ki dei nagari Brazil. Haba pai shak nega Ialehkai baro artli ki Kynhun ki khai klemla bat penki jar nadu basdang ke Ialehkai hadu bokor ke kendai permanent bad ke additional time badlah ban penjalan ya ke Ialehkai sakumpal lai permanent ban rai ya ke nong job haga ke Ialehkai badai haga minit ke Bashispa ke Palmeiras kalayo ban penki jar nengkong haga ke Ialehkai lengbau Paulinho baleng bang ke shigol jong ke Palmeiras ke Botafogo ke klemla asyu ban siu kuliang hadu bokor ke Ialehkai haga ba ke Palmeiras kalakhor ke nam job haga nega Ialehkai da shikula not bari orung shaka quarter final jongka Ialehkai Club World Cup. Agoi par Ialehkai round 16 happening ka Benfica Persia ek Chelsea barbaro artli ki Kynhun ki dei nan deupa Europe. Haga nega Ialehkai haga kela step ka Ialehkai ka long maria khaj haga barbaro artli ki Kynhun ki khaj klemla ban penki jar. Hadu bukor ka kela step badai haga kela mid kata haga minit ka ban riu peusau ka Chelsea ka layo ban penki jar nengkong lengbau James Henry Hashwa ban kod ka kelamin kata ka minit ko dai peu plus san ka Benfica kalayo ban tap ya ka gol penia khaj lengba ka penalty palakan chat do di Maria ban lengba ka ga gol hadu bokor ka kendai peu minit bad ka additional time kia khaj ka marshi gol balaha ban ra ashaka extra time ka balai peu minit ban rai ya ka nong job haga nega Ialehkai batang Maria sedang ka extra time ka Benfica ka haban Ialehkai tang shi peu ngon hadin bo player jongkau rio priang ya ka red card kata ka minit ka kendai peu ar badai haga minit ka Bashispa pra ukunku leyo ban tap ya ka gol ka ba ar nagbanta ke Chelsea badaha ka minit ka Bashispa khatsau ka Chelsea ka leyo ban tap ya ka gol ka balai lengbau Nito badaha ka minit ka Bashispa khatnyau Kirnan leyo ban tap ya ka gol ka basau nagbanta ke Chelsea baleng bagi ni gisau gol ke Chelsea kalala ban Pynliem suk ya ka Benfica da saula ka way bari orong sya ka quarter final.